اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجنا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها عن جميع السيئات وتبلغنا أقصى الغايات من جميع الخيرات ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغرا. Duhai ya Allah yang maha pengampun, duhai ya Allah yang maha pengasih dan penyayang. Ya Allah, walau sebanyak apapun dosa kami, ya Allah, Engkau yang maha pengampun, ya Allah, ampunkan dosa kami, ya Allah. Banyak dosa mata kami, ya Allah, banyak dosa telinga, mulut, tangan, kaki kami, ya Allah. Sekujur badan ini rasanya, ya Allah, kata punya dosa, karena Engkau maha pengampun. Ampuni ya Allah, ampuni ya Allah dosa bapa emak kami, ya Allah. Sayangilah ya Allah, kasihanilah dua ibu bapa kami, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami, ya Allah, mengasihani kami sejak kami alam rahim sampai alam dunia, ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, di sisa usia bapa emak kami, ya Allah, tuntunlah bapa emak kami di jalan yang Kau ridhai, ya Allah. Hidupkan bapa emak kami dalam sehat jasmani dan rohani, ya Allah. Panjangkan umur bapa emak kami, ya Allah. Sehat badannya, ya Allah, sehat pikirannya, ya Allah. Hidupkan bapa emak kami dalam beramal saleh, ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbana, bila nanti tiba ajal bapa emak kami, ya Allah, ringankan kaki kami melangkah, ya Allah. Ringankan tangan kami untuk mengayunkannya, ya Allah. Ringankan lidah kami membisikkan, mengajari kalimah, menalkinkan kalimah La ilaha illallah. Ya Allah ya Rabbana, ya Tuhan kami, bila mereka yang telah tiada, ya Allah, kami rindu rasanya menatap wajahnya, rindu rasanya mendengarkan nasihatnya, rindu kata-katanya yang mulia yang dia ucapkan kepada kami, ya Allah. Ya Allah, rindulah ya Allah, ingin rasanya mencium tangannya, mencium keningnya, sujud simpu di pangkuannya, ya Allah. Tapi kini mereka telah tiada, ya Allah. Lapangkan kuburnya, ya Allah. Berkat bulan maulid ini, ya Allah. Luaskan kuburnya, ya Allah. Jauhkan azabmu, ya Allah. Berkat Nabi kami Muhammad, tempatkan ia dalam surgamu bersama kekasihmu Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, jadikan kami anak yang saleh dan salihah. Jadikan kami suami istri kami saleh dan salihah, ya Allah. Jadikan zuriat kami, anak cucu kami saleh dan salihah, ya Allah. Hidupkan kami dalam beramal saleh, matikan kami dalam husnul khatimah. Allahu biha, Allahu biha, Allahu biha husnul khatimah. Ya Allah, bahagiakan hidup kami, ya Allah. Wabil khusus pengantin dan ahli bait ini, ya Allah. Bahagia dunia dan akhirah. Allahumma allim qulubihima kama allamta baina dam'al hawa. Allahumma allim qulubihima kama allamta baina Ibrahim ma'a siti sara. Allahumma allim qulubihima kama allamta baina an-nabiyina Muhammad ma'a Khadijatul Kubra wa Aisyah radhiyallahu anhuma, ya Rabbal Alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurratan a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al hadha baladana kampung sigrun, ya Allah.
بلدة طيبة وربا غفورا رحيم. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا كم سجر ومن بلد المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. أمنتم آمين يا رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة.